lakha krechoksi Sochengdhenta constituency arlo Rah Kro arong along Booth Level pen SGB kimi atumaphan appointment letter ke ronamai paman pon bangso hudal hiaman pen KACEM kachirong pipi kachitong dunalong rong mongwe education board chairman Karbianglong Kisan Morcha mai phu khorsing singnar Kisan Morcha Karbianglong chunbang ranjading ti la pen anparta SGB appointment letter ki bipon langkhang kisam pen probin bora tum chitong don rinti bangso ki paman pon ahud Rah Kro arong along matric la pen HS satlang along kachipon dun atumaphan sidami karcho sai deng pon si ahir jumi pidun bangso hudiem rong pipi kalinje pon atenki JJM scheme asai ki deng pon along tangka kawya joksi claim pon thek det tahailo sidami non pipon chu popusi chingiru lasi jong si payment long chulo polote chepatang pon nang kok popusi em rong pipi pen ningje pon Karbiang long poke claim na kok polak tun chepatang na kai ka dema araktum tang rajitu akai mote pen patang si kamu kapal takti dan masih ada tu payment semen long ida masih non jitu long tu hip si atu long hai so long pelotak long tu chepatang Sochengdhenta pen Bharat Phangcho KATV News